Ele sofa malo Yesu Keriso le ao le kalesia. Ma to te whatalofa ma ufolofa atu lau mai moanga Samoa ile neita yao o le sa patipai o le atua. Au se whapoponga le neo le tātou po kalame i nā vivi ia. O pese ma vivi inga tātou te whaftai e ile alofa ma le anga leo lo tātou tua. O mwhai o na una tu sao atu i maota malawa. O no le lango mai alo Kristo whai ngā whai. Mo tātou mon mauina le neita yao fau le anga le leo le tua. Awasa tau mate le ete pe tātou te au lia mai le ne asa fau. Awasa fea ngaile atu nuu malana e whai le lava i aso wanu atu. O le ayae o le ifoifo, o sa sae masisifu, au le neua tātou futi moli e tasi le neita au fau. Ma fua isa, o na le au la vea i o le tua. O le atua tolu tasi pa ia, na au maia le neita au fau. I loo o tau soifua maso mātu wola. Papena le fea o lo ta ui mai ele pese tolu se lau malima. Wa ta pena mai ele kalesia e whakasa i tanga. Le ta maae wa o mawai. Le nei aso fau o le mea lofa i a tausi le le. Tolu se lau malima le pese. O le alangina i le whakasa i tanga. E to mua ai le tātou maafutanga i le meitaya. O le atua na whaia le langi ma le lalolangi, a toa ma meo tumuai. O le atua o le amatanga e o le ngātaanga. O le atua foa, na ia whaia le tangata le pale li o ana ngāluenga. Le tangata na avea matausi mea o le foa. Sa atu iai ma le māwhau. Ia ilo na o la vivi matapua i le atua. Le afuanga na o le toele o tangata whātutua i le nei sa pati. E whawhataia le alofa ma le anga leo le atua. Le atua le tama, le alo, ma le ngangpai. O le whiauta molina o lo afifi ma le pese iwa sifu malua. Leo wa ta pena mai le kalesia e whakasa i sa fotu.
ma le viinga o le atua iwa sifu malua le viinga o le atua o le alangina e le whatasasa whenua. Pe ua whaasopolia le nei la alolangi whaingatai tala lei e Yesu Christ. Awa o tātou mai tau, o nao na tua malu tā pua,
ai ua leai ni tagata e leo le faatuusana o le ola to i lalo pea o le tagata ma tele ai faafitauli lenei vaitau ae fai mai le pese lua se lau ono sefulu ma tasi ia ili ia le pū ia leo tele ia lona uina e tatau lava ona laulau le tala lelei a Iesu le tala e au maia le togi o lamoni ae o le tala e au maia le toʻafilemu ma le malōlō e lelei ape la le feʻau o lo momoli mai le pese lua se lau ono sefulu ma tasi lea ua tapena mai e le kalesia e faakasā i saaʻaga siʻumu auā so latou sao ma tatou mafutaga lenei tae Yeah.
a vai foi o tātou pokalame. Taliu mai fa wau o tātou mafutanga. Ei taimi ala ngona aile le mautonu. Te a whai wa whesoa ina lo tātou wola I whawhi tāuli o nei ona. Ai ole tā whai nae mai nā olu I tāu, ma whawhi tāuli es o le ola. E a vea ma mea e whawai vai ai lo tātou soifua whātua tua. Ma so mātou wola tau tua I le tua malon kinai. Ai awana I mate ai lo tātou wola whātua tua. Awana I sa nofo ai lo tātou wola ngā lulu. E tu sai ma le fina ngalo le tu. O whawhita auli ma whaingata o le ola. O le nātua le o le soifua. Ai o whaingata na e ta pena ai lo ola ma so mātou whātau wha. I manuia wa umo na tā pena i le tu. Tia i le māsalu salu o la ngona na e whawaivaia lo tātou ola. Ai tātou tu mau I le tua e ala I le whātua tua mga lua te. Lua se lau lua se fuma le whāle pesi. Wa tā pena mai ele ka lesia e whakasā mai sa matau. O lo sa afi mai ele tu spese I la ngona o le ola māsalusa.
O le misiona le au kerisiano. O le tamwhaile momoli atu le whiau o le tala lei. Iai la atou o lo nofusala i le pongsa. O i la atou fatu ma le moina le ola. Fatu o tua o no winga whapaupau ma winga tuilanga. Le ala leo le autova atu ai o misionaria le kalesia. Sei whasusulu atu le malamalama o keriso. Mo i la atou ngā lala ma fia ai. I le mau o fia mo le mawina le anga leo le atua. Lua se lau 5 ma leono le pese. Mo ta pena mai le kalesia e whakasa e li se fou. Se o la atou mo le mau fo i le ngā luenga wha misionaria. Lua se lau 5 ma leono le pese. O le au suina i le kalesia e whakasa e li se fou. Of
E ai taimi e ngalo ai le tangata le atua. E ai foi taimi whatoa mana tua lava le atua i taimi e o mai ai popo ngā le olo. Ao le atua wa fio tu mau mai mo oe mau. Ina ia wha mali e ina o tātou mana. Pea whai atu mau le whātou tua ma tali tonu i ate. Pai mai le pese se lau lima sifumalu. O Yesu e mali ai loto. E le ai foi se tu sa mai. A wao le ola le sao fia oi. Nono wing. O Yesu e mali au mai o tātou mana o malabu. Pea mau e tātou le mautino e le tala lei wa fola fola i. Se lau lima sifumalu al pese wa tā pena mai le whakasa mai nofo ali. E whai so lātou sao mo le tātou maafutanga le netai.
O le afaisi na tātou malolonga, te liu mai whaau tātou mawhitanga I lona vaenga muna. Il sauni atu ai o lau kersiano e to ele inu mo le atua wale nei sa patipaia. Sauni foi le au sa le via wale upfolfola o le nei asu. O le upo le atua e tō matauina ai soifua tautua o tātou tangata. O le upo au mai le malama e tinei ai le pōngisa ma le ota I o tātou lotu. Ai o le malama sili le nā tātou te ui atu ai. A wale tātou malanga tau whaiu o le nei tausanga. Pape na se la ngona o lota oto mai le pese lua se lau lua se fulu. O le ali o le afi ma ai. E malama ai le pōngisa. Ina ia mawhai on tātou uo atu I le nuu o folo ina. Lua se lau lua se fulu le pese. Leo ta pena mai ele kalesia e whakasai whamatu. Usi mai ala mai moa malau whafu. Mama
Ile manatu o tu le nei tai au e whapea. Ma losi le alofa. O lo tala no mai eisa karia ile wha malosia. O le tā ua o le alofa. Le alofa muti vale ma le loto mawalala. Le alofa e sau mai le ola e o ngatasi ma le fina ngalo pa i o le atua. Ai avea le alofa lea ma pine wha mau o le ola o le tangata. E whaingo fia foi o na tātou ma whaia me umo le nei o. Le alofa na o lo au tala mai le pese fitus fumatasi. Leo ta pena mai ele ka le sia I vai tele uta. Tātou te mawhau ai le alofa o le atua e ala mai a Yesu Kiriso. Fitus fumatasi le pese wa ta pena mai ele whakasa vai tele uta. Fata talil la langi atua wale fa manatuila o le mea lofo sile o le kerisimas. Le afio mai o le alifa ola. Le tongi ola na tapena fa fine to anga i le atua. Ai o le whaotanga na o mais I se awala mawalana. Pai mai le pese se lau tolu sifumanu. Tātou so sola. E sa ili le manuia e whakawau. E peo na so sola eso le au makoi mai le mata ito he rota. Tātou so sola ia Yesu le pepe le kerisimas. Ao le manuia ma le ola e whaambau. Se lau tolu sifulu le pese wa tāpela e le whakasa sa mataitan. E o alofa atu ai so se sa mo o maua mai le nei po kalana. Ao tāpena ai a wale fio mai o le pepe le kerisimas.
O le taulunga le nao tātou pokalame, a pia fo le tātou mafutanga i nei tai au, i nā vivi ia. Ma whai ona tu whatisia ai pese, ma vivi ingo le atua. E le ngata e whai maha tātou langa osi, e sili ona wala mai eise fe awa le tala le. A wale mai mo whafonga sa moa, ma niso mai mo mai lunga upenga te whai langa. O moli le nganga ul whaftai lo fiso whai ngai whaiva. Le langolango au tua le tātou pokalama. Ka manuia le atua i so se vaenga o ngafa ma le ofisa. A wale atina eino o sama. Ma moli fole nganga ul whaftai tele i e ka le sia ma au whai pese. Na langi ina vi ingo le tua. E whai matau lango le neitai au. O la mātou te talo. Ia whaofi wa tele le nganga o le atua i loto ma whina ngalo. Upu whātunga o vivi inga ma pese pesenga o le tua. E silo na veo se fato le tala lei e pa ui o tātou loto ina ia tuku mau. A o tātou iai la tātou sa ilinga le malo e whaababa. Manuia le alo ato le atunu, a wasa uninga mo le asapa i o le atua. Ia alu malemana le upu folfola, a wā nganga o le ilewa. Manuia tele le sa pati o le atua. Ono Yesu. Amen.